Tahu biang senang deh. One, two, three more. Happy! 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 Snow penai ke kuku kerdok sisiaba. Kini kikam penek pensa memorial mentah keladi kepor jungi kisamlahi. Ba penlam kemat ngatrai kawa untung kumba kiatren ngilawan kunsim ni ketu kawa panpej sini. Ba kibetun kitolong umbang undi hakni kadong takhain buireng bang rumta kilaskan terkong ba. Isa meni ilakran sepangkat deforestation sa mani na po blok ilakran sepangka plastic pollution ngaken mau honi usnam arja posan mo kataka thim ko bangi akran kadi beat plastic pollution ndre kat banang yat isni kat banang mi ipor ngai iba kataka plastic kalanang jelai kalanang jur kat kalanang jabok susu ti hakani kasni kebalong kasni kebakerpang kumangitip na mata kami mariang Henry kum kinong susnong kum kikna school ay ba kata kajingit mariang kajungi kanong date ken tang sisen akan kalay spa Henry kusang sngi Jadi kena kamlong tang bohong ba kadi kasni bagi tak tang taksi barmende de man kasni kadi kadi barmende di jugi barokoi te bale gi bo ya kena kasni kadang ban pitkendet penrio yu brio damata ka jingma ka baab yang ini naga beta ka jingjot juga mariam tigi causes to kini khilate bi causes ki mariam kini ke hi first deforestation the first kini ki jajat pollution ki air pollution water pollution te so pi ba kene ka issue ta ka topic ka global warming boro inga so hitip hi global warming ada one reason di global temperature jo ka barte jongi bale ka ja kene boro naga da baka deforestation jing oding pathar for commercial use sometimes negligence issue on ka yiki siat boro Terhadap berkaitan ngasua batong tahun kuning, kadang apa yang kejengkeman, kamusim kedorot juga kalau kedap dari kejengkeman, banior ini bagai sensapla bohong belur, kira syukia ban belum penraki. Mau borong kerupang hak kepada dewan kena kasni. Kumbang itu kena kasni kedai kasni kebagi kat World Environment Day. Kasni kebak ni kenal kerupang. Nak berta kambe Mariam kebai kejumu. Kumno ban penek pensa, kumno ban langte, kumno ban penha ya kena kambe Mariam Jongi. Tersajisin sensama hormon perlu. Kemusian juga kedap lagi jingkemen. Pan kasyum ni kadang kabu. Pan air musim ni. Panang syakman. Pinang yo yang kadang musim. Bangkit parma. Bantrei dan berkata kamet. Jo kasyno kata apa juga. Kumjuru nak berkata kamet. Jo kaimbang sahami. Peroi. And for the benefits of the students that have gathered here in the hall, I would like to tell you a few lines. And that is, you see, today is the World Environment Day celebrated not only in our country, but actually all over the world. We know that this is the day that has been put by the UNO in order to raise awareness about the importance of the environment. Di
Kidon sipun ke pangilan ngah umurlay osno kendiat upa berkeren rupa kidon kita lakum ki bangala julet kisnon ki per kidon tuwe tu ramba para kusan sinan kanta wa sa handi ga jaga mencuangi ka he kamu kadon ba ka hanta dang lalik mentapat harga jaga ngam ikut dan ngam sulangnya kiru ya kata gaji tu tahu ramba bala temen awangi akan kapor mencuang aku lai posnem pahuk habau hari tapang habang lek makin spek eta kejaga hanta ngam ikut pakadan temu boleh kai kedang nama syajarau ka kachmin area juga kejaga lapong lut takiding bat kapong bat katang man gasnem bat hadu ka bakut kalau baren kalan onggan chu te kamde ke besuk nagalian jungi kumno bangin ban puan kan ya tu kejaga tung kiding bat kita terter